Si senawang unuk lar. Yang luas mulai pedidian, teko pedidian ngajak sing canak lo. Kali ngajak nak lo. Pebayun cang nak lepisan mampu ngudiang cang sing. Ini kadang kau paman Petro kada meneh. Sina mula jak sing sanawang syarat yang mau ni syarat perjalanan rasa mati kalmasen ngudiang bener ngajak nak lo mai kalase. Tan wenten di cang ngajak nak lo. Mula sengadanya ajak cinyen mai kalase. Tan wenten. Nanti jak bisa nak lo tu ngomong cai. Paman Petro. Kalau melanci mendingan, dah. Main dini memon paman. Yen saja si sengaja nak lo, ni ada nak lo di alas. Lan alih-alih jadi nyen sejati nak ditawang cai. Wah lalin mu silakan malu. Mai. Lar. Kenapa mesti tu? Dua gong is. Apa tu? Nang pedingan je tu apa pedang tu? Dua gong is. Dua gong is. Dua gong istri kita. Melang raos. Rup. Nang melang ciletak rup. Ni Paman Petro. Saya nyanang paman jejah kapinin gelah. Gelah subagusten paman. Dia nari ratih gelah paman. gogong istri dia nari ratih. Bener. Gustin titiang. Bener paman. Nih. Tuh. Ya nak le mula omoni menek bawa ni dia nang melang ciletak. Saja Paman cara Petro. pernikahan ni dia mana tu? Ini puniki sampun dua gong istri puniki. Saja ngurah. Kena jepan ngurah ngingetin gelah subagusten ngurah. Tadi ngurang sap gelas bo dia nari ratih ane ajak ngurah gotong royong tuh. Udah cuma petok ke kedo ha. Dong orang kedo mul saja nyen. Di sini cakap bengong kedo. Nanti kali masing. Paman, mai paken gelah. Oh nak cikau ke di dunia nanti kali cikemu takon sesedeng saja apa sing ni. Niki diki sampunang megedi nge. Nah, Mai paken gelah paman. Inggih. Duane ngangken kadi Gustin Titiang. Gogong istri dia nari ratih. Dados wenten riki ring bet-bete ring alase. Titiang matur pitaken. Tokor dewa melajang leak apa ken-ken nenane. Dini gelah kutang ring idayaji paman. Titiang Dini gelah kutang ring idayaji. mekutang. Kan salok nae pas ngelenteng. Ratu. Apa pedang sih tu? Mekutang penyaplok kang nyonyo. Weh Ratu, ni jajan lemon lengah. Penyaplok nyo kadang ci bleha dan situ. Ngomong sing bisa bleha, ngeraos sing bisa. Sing yo bleha BH kan tan. Matur lagi. Sapun api makin cokor dewa dados wenten riki. Yen wantak angkat atau titiang duaneng kalene kentan kene iki. Bener, gelah kalah ini ring idayaji. Inggih yen sapunika ngiring makin budal. Gelah sing bani budal ngeraga paman. Meyancan kayu ngeraga sapun api kayu mekori dewa. Nya paman ngiring gelah budal. Cai ngiringan modalmu. Nang nongod ro. Ada arsan itu kata. Cingiring mo. Titiang ngiringang gogong istri. Benar. Mang daune ngiring kawentenan ri haji. Sapun api je kawentenan ring puri. Nah, tuh. Sampai yang titiang nyelahin Nah, kentan. di subane man si tangkil ke puri, bakal loong karang ke pateng kayak gini aja engat si melipatang. Andi aci di tengah lah tuh punya bingin gede tuh. Ditu balik bener jak ditu bang anci. Inggih. Titiang makin pacang ngiringan. Mulai iring. Jalan iring gelah paman. Ngiring haris. Nak kengken paman mejadengan dari Dados mereka ko bang-bange dados. Dini sebuah puren gelah.
Nundang di tiang aja ke budal ke bang-bang. Sing to mamane lenang iring lenang ale yang bawa maman. Oh. Dek mau laku dah. Oke enten. Lenang ale. Di tiang takut di tiang Saya jadi dini tiang. subuh magla paman mai ring gelah. Sampunang mereka. Iring. Sampunang. Ayan mo. Dani Petro kilang doral mulai polonnya ni joy dona. Wah tuh. Bangin kengenan iki kan. Cikan. Ya. Udah ini lari. Sampunang tiang mati yang jero. Tiang udah demen hidup. Jero. Mriki tampak tiang. Dan sampun api dan jero. Sura. Sekian. Tiang be nalio maro. Mulang-mulang nyen jadi nyen ni mirip ni sing Tening. acur kelasan ini. Sikau sing urang ngeros. Awak dia jual istri. Siro kumti sanering di deneki. Malah neda di tiang iwang malah pemargin di tiang. Mang doragone uning. Tiang makawiku iriki. Besraman tiang nampak saking sedro niki. Lar. Wiku ni not. Tiang Wiku ni. dagang taku. Tangan aku bedak. Ini Menapi. nalisir bagawana ni. Perdana istri ni rawang ci. Perdana istri. Benar. Saya waktu peranda. Yukti. Ragone. Dados juga. tiang parakan iki. Oh, parakan. Nggih. Dados pragan dos. Parakan penyeruan tiang ring pesraman akeh. Di Oh, pesraman bener. liu. Akeh ke menyeruan parakan akeh ring pesraman. Bener. Kok pranda lanang ring dijo. Dan lanang Nggih. ide suwe subuh lebar. Namang lebar. Lebar. Bener. Neng. Apa dong? Hari ketipat tuh. Nah, udah si tawa-tawa ci lebar. Lebar sih nak itu ke Mekah dia lebar itu. Lebar pang Cinawang artinya besedo pemantuk tu madan lebar rawang ci. Oh, sampun mantuk. Bener. Keng-keng. Sampun suwe mantuk. Bekelo subuh. Berak tuh. Gengkian tu. Dados si tiang ayah mereka tuh. Ngayang je. Kayak ngalap bungo dia tuh gitu. Mau tawa mau genap. Sendadi kena lisir kita tu ngawak ci. Nede pemekas netek dagan. Ragone sira yukte deniki. Inge. Nawang di tiang ratu yang makayati. Di tiang puniki boyo sios. Wastan di tiang urah halit. We di tiang saking surya kencana. Pianak pengabih rika. Dan ni pamananom sapunika. Nama wena di tiang kados rauh riki ngajang. We pun sapuniki. Di tiang kelunda-lunda. Metilar saking jagat surya kencana. Rauh di tiang riki ring kelengin wana. Panguh di tiang anak istri. Mabusana putih-putih kadi busana duwene. Irika raris sidang baosan. Ia tekocap gusten di tiang di ruang ngisi. Saking puri surya kencana sapunika. Nalar ide membaosan ring dewek di tiang. Mangna parakan di tiang Malaysia aden pun puniki dolar. Muaspe petruk mangna ngiring. Duane rasa dan wenten sang saya jejah ring mana. Mawe nang di tiang wehen parakan di tiang ngiring. Kemauan sang kala. Perauh ring sejeroning bang-bang punika ngeranyengi di dua kongsi kairing antuk parakan di tiang. Sampun nalar di tiang mereka meriki ngerah dan sida kepango. Kantos perauh di tiang mangke di kiring ajang sapunika. Saja. Ida dua agong istri te jatene ida subuh sedo.
Parakan ngurah ye Petruk masih sudah mati ra. Dados ni ipun para kedidang sampun padam sampun nika. Beda ngomong mati nih kak. Sudah mati ya subuh. Kengken. Mati itu. Mati yang mati. Kemudian jelari. Tabungannya itu. Hah? Tabungannya itu sira orang. Ya dong lah tabung nyaman sih betul. Belah itu. Dijaya ya nabung. Dikoreng LPD itu. Nah, leng ay bojang leng sakit nang. Dengan leng nanu dari pragatan dan ini doang. Dia. Dot lah benar-benar kan. Aku dah yang lah tabungan. Iban ya. Benar. Fantasi rupiah. Ay, sat bungut sing leng kadang lah tabung ₹1. Napi ple ada nih jangan mati. Ini lah. Apan liu nyaman dolareng lah doso sangka lengal ya mati. Dosa. Benar. Ipun antang yang banyak rantang, gotong royong antang. Ngudiang ipun dosa. We, lar. Ya. Nang melang ke siapa kadang ci dosa tu? Kadang ci dosa ngayang banyak kadang ci. Mendosa napi. Dosa ya liu ada yang lah pelih tawang ci. Di hidup ya liu yang lah pelih ada ne. Ake yang lah pelih kendan. Benar. Di tiang matur yang singe begawan sanencen wasto pelih manuning Ini di tiang. madan peleh. Kerang memaleng do peleh. Hei. Kerang maleng pelih. Maling tu pelih masa tu. Maleng pelih. Nyopet pelih. Nyopet ngudiang jane mendaya corah. Merah tu. Itu. Adi jam kesiap gitu ci. Di tiang tahan ngemaleng tu. Dong tahan ci cuma kayak ini Nge, gitu. Maleng padang. Apin maling apa tu? Apa dosa ci tu? Maleng padang dosa. Dosa? Nge boleh mangken diangkat melajah tengah maling-maling. Ker nyopet mania. Weh. Sing tadi kita pada pernikahan itu manipuan dosa cuma kayak kita ben. Maling yang nyopet tu batur. Patuh. Raga tamong dola. Neteng urang. Sedgong istri sangkaneng kabisik. Bebekas ne. Ne ajen ngurah kedaleh ne nyedang jatene singra. Wastu ne jane ajen ngurah ke kerangkeng ditu di Surya Kencana. Makin dumun. Puniki ide dua ngisi seda keranca pringpuri sampunika. Sane kedaleh nyedang wadah dane papan titiang sampunika. Dua saja ngurah. Wastu mangke wedane kerangkeng pun papan titiang. Benar. Titiang uning kan sapunika sapu sira kumanti. Sane purun melaksana sapunika mewastu papan titiang mangke kene dale. Bangsekan sentawa ngurah. Jatene tene melaksana tuah wagong ngurah ditu di Surya Kencana. Dane wan titiang. Benar. Nih tu saja. Dagang gunung ni bukan lagi ini. Sing medaya kita laksanane wagong. Antak ki aji jane bahat benang legenang di puri. Ratu yang mahayati yang sapunika sampun kemana handuk titiang. Mangke titiang uning ayang. Titiang kados rawuh iriki ring ajeng. Dumun alar sampunika sangkan paweweh dane wan titiang. Ngicen titiang guna-guna. Mewastu titiang lali ring dewek dan uning kangin kau. Jak ngeranyeng titiang ring linggih hidad wagung isi. Mewastu titiang kedidale. Titiang ketunduk saking puri Surya Kencana mewastu rawuh iriki. Mangkin penglungsur titiang. Ya nuan taledang. Icen titiang pemargi mangkin. Asampun api antuk titiang. Mangda sida titiang melaneng. Dane bapan titiang. Yang sapuniki kewentane ratu yang makayati. Mula sana ngurah lakar mebele pati tekene ngajen ngurah. Inge. Lautang ngurah mejalan. Mejalan ngurah kemu ke Surya Kencana lah. Ne punut. Ne kinucap gente wisesa lah. Yen sing ne angon ngurah sida sing ben ngurah lakar mucahang sana neng ngomong angkara di Surya Kencana. Mangkin wenten penungguran merupa genda wisesa sampunika. Benar. Ratu yang mahayati. Tamat titiang kelintang dan sida antuk titiang jaga munut. Pas wecan ratu yang mahayati ring dewet titiang. Mangkin picayang asampun api antuk titiang ngelarang. Mangga denten titiang iwang. Mangga sida paripurna antuk titiang ngemargiang sampunika. Nah ngurah. Elah ban ngurah. Suarang dogen gente nene. Itu sinah membukti ban ngurah. Kengken kalpun adene medaya corah ditu di Surya Kencana. Inggih sampunika sampun galang antuk titiang munut. Wacana duwene. Ne mangkin titiang lugrang unsur mu pamit. Jaga mutulak ke Surya Kencana. Dumadak sida antuk titiang melanin dane raman titiang. Titiang lungsur dari mangkin. Lautang lah. Melam-lam pesan menurut. Inggih sapunika raris ngeranyeng melinggih ring pasaman. Jalan ngurah.
Yang dia ini mau nih. Lare ya. Tiang Kal kije. orang ayah tuh. Ngayah kije nih. Dika orang selaman kan. Wih lar. Tiang. Jangan nyereksek jeng ngayah. Nyenceng orang ngayah. Saya nggak dengerin. Iya. Pangan diurin harus ayah. Ini nalana. Tiang. Jani ring malu gustin dolare kemu ke Surya Kencana. Nggih. Ben pidan ja ada kalah melah kalau itu ngayah je ke pesnaman. Bempida mau dados jang ayah kan. Telepon di tiang tuh. Weh jaga tai boy. Lengah ngawak aja ada telepon di pesaman. Amai. Mungkin niki nabi niki Ni penuguran ide gento wisese. angin. Ni jani angon bantang kalmela ning ngilangan mucah sakanan dur cara ni ada di Surya Kencana. Dadosnya suarang niki. Ni suarang gento ni. Mungkin di tiang sebut niki. Tingurah. Sang saya di tiang. Yen jakti niki ngiring coba dumon kepekan apa? Si jelema soleh-soleh udah ngapa kepekan pican ide. Dagang-dagang di pekan tuh mau kejang corang. Wah. Deja ngawak-ngawak ngeraos. Corah cibanding orang nak corah. Yang udah kan beli jidasa dapat jemolas. Belimo corang kan. Di jelajan jelema lengah saja tu tawanci. Nak mulo kita petapan dagang. Sing dadi bener kelarang kita. Oh yang dagang seng corang. Seng. Artinya ngale bati itu. Ah, benar nak mulo kita petapan dagang. Ini jani pemekas kang ngungsi Surya Kencana. Jani lan. Melang dadabang ni banci. Lan ke daya jani. Mapan ada penuguran kengken penjani ngai ke daya. Kedai sabun api. Satu kan bajro niki. Ni bajra oleh kengken penjani. Ngentanang ibanci. Patut dadi pemangku. Patut dadi balian. Patut dadi pedana. Ken je nyidang bedang apa. Di tiang ada semangku niki. Benar. Pang mecelap ke Surya Kencana sing ada nanawan. Ngawedo tan bisa nyenang. Ada mangku sinawang wedo lantas. Na pelajar nang ribon oleh kengken pen. Pangidang je menjalan sing ada nanawan di Surya Kencana. Ya sebenarnya lan melang dadapan perjalanan sini. Mai. Jo kadang lakoni paman Petruk. Paman Petruk, paman. Ireng gelap paman. Paman Petruk. Jani paman subo mapanganggo anak lo. Paman lu bakal madani Petruk nih. Dan di tiang. Menyen adan pamane jani. Si manis sadan di tiang. Uli Nggih. dijo. Saking angkling genten. Oh gitu. Paman Petruk. Ne jani tutogang pesan bakten pamane. Kayon gelah ne jani bakal ngungsi jagat Surya Kencana ne. Bakal ngalih wong-wong ne medayo cora. Apan sedang gelah suara batuk sangkanen kebiseko paman. Kayon cokor dewa pacang walasang. Sapa sira sane purun ring cokor dewa mangkin pacang brasayang sami kentan. Bener paman. Inggih. Ireng sampun syarat kayon cokor dewa tijang pacang. Kita jalan ini. Paman, yes, paman. Nak ngudiang tak paman? Tijang ngecor tuh. Ngudiang ditu paman nyencah sing nawang enak. Mering dija tijang ngecor. Ditu disonge nak lakune sing nawang rame ni. Yang disonge ta rebut buyung ya tijang. Sing nawang lakati lah ni renggelah. Ireng laris.
pragat upakaran di dua gong. Sampun. Ini kene kar. Bener liu sing lakar ngeros marep kaping dewek caine. Jani cain yang memenang itu anak kelingsir. Dane lakar muput upakaran itu dua gong gede. Wah, sane pacang muputang. Bener. Inge sakewanten sapuniki. Sesari dereng mau daging. Kalau cepat kakek nangan ring sane muputang mangno becek salaran kok inge. Nah terus yang bener lakar Inge hitungan. cicang pacang tangki. Inge cicang tanggil kamu ke pasraman. Paman Agung. Inge titiang ratu dua gong lingsir. Pina keciri ne jani iceneng bagus kelawan pianak paman dini malulah karupa karegelah di subane ceneng nyen ilang maleledane marelah budal kamu. Itu wandah patut pisan. Medaging pisan luti sakadi pawacana dulu. Mang denical malah ni deui anak pada sapuning. Kengken dari bencai mawalik tar kengken. Sane pacang muputang nak kantong ayonin. Nak kencan nak melaspas nih kok. Cantosang mereka malah jeboknya. Cai nang meragat itu jatuh si dua anak kelingsir. Dua kali ya nama ibu. Wau natan wenten dari kau tapun api yang tiang. Mangkin tiang malah. Ceneng bagus si Dewa. Yang aji. Ne jani pina ketresnan aji marep ka penengi Dewa. Di Dewa dini melulakar pragat aji. Badut. Di subane ilang malah ledah Dewa kelawan Ayu mare lantas si Dewa budal pangdenyen budal Dewa mah bekal ledah. Duaning kadi punika ledang aji ring sikian di tiang. Napi men pacang yang di tiang walas sejaba manah kelintang semua aji. Nah, ini sanang buatang aji. Nah, dewa ngaksi tuh. Karya pabuncingan alit pangkuala madan ilang. Apa nih mula kasih nah cuntake di sejeroning pakudan adi. Meniki sampun sane punah. Paman, Inge titiang ratu dua gong lingsir. melang, singa malu bantane, subuh segop, ya tuh subuh pragat. Dua gong. Paman, Agung. Laga, Iya Dah dosa sapuniki upokaran itu di anak. ikan cara soksa cicing pantanan. Kengken undur ratu tukang megah ini. bijo paman ngalih tukang nih. Tadi ke kene pegen bantane, yen ke kene lantas bantane, rauh hidup nak lingsir lakar mupotang, apa kaya ini di bakal ngerayonin? Ang tegarang kenapa malah? Parakan roi bentar roh tukang wago. Ibentar, Inge. yen kene sen kopi kayun benglah, pino pengklu sakit kayun lah. Lan nyakit ang ceneng ayu, ne jani bed lantas bantane ke kene, kudiang lah. Sing pangpinon lah kayun lah. Asapuniki antuk ratu dua gong. Nak keken. Disampuni do anak kelingsir rau piring-kiring. Uhi-uhi. Ricakal ri kepatut palungo cokor dewo. Mopung watur ring lingih do anak kelingsir. Napi minabirah. Dados asapuniki kuwentenan jagat druwe ratu. Nah, yang subakit do, pautang. Pernah ide nak lingsir, pang ide lantas mi kayunin, untuk kebiaparan jagat lah nenek. Yen asapuni ketitiang mau pamit riyen do aku. Lotang-lotang paman. Dua gong lingsir palungo cokor dewo. Niki wenten cihna. Ido anak kelingsir sampun rau. Lam-langan dia aliang ragone tongos deh. Meh. Aing jahil nak lingsir eh. Galugro di dianu. Weh, Santungan wendan banyak. Apa kutusan yang sikian di tiang kendan? ting japa kutusan po,
gelah ngutus bapo bang sida bapo parak di ajang buka jani. Oh sapunika Bener. menawi wenten karya ring buri. Ada nih sanang alang ragatang bapo. Mangke nemu niki raga pemangku. Yang mangku. Baik. Adi kene adi goban mangku adi. Nih muan dia niki. Hah? Nak tem lagi yangat niki. Mangkune bas gerunyam. Sedangkan soma tiangnya lah nih kena ngelap-lap selo dan Ampun suwe dah di mangku. kelombon ada lengkuan Wah, yen biasane cuma napi ke gayane. tiang Nggih. sengaja gaya ngubiang nyongkok dan ini ada gaya anu gotong loyong nak apa-apa barang gitu mangkune Biasa ke cara lah nih. biasa Benar ya ini. Tunu we cara ndot. mangku belolotan niki halo Weh, Bo. sila niki Nang do bapo ajom-ajom gitu. ya Rago bolingsir, lingyang ken banyare ke nang bapo tegak ke nang bapo lingye. nggih saben api Rago len perot ke kene. tiang perok niki samplek motor tuh kan Oh tamplek motor. Nggih. Dijo lan bapo ngoyong. ring margine tuh sedang ngencah di tiang dan nyambat motor aja ketabrak kena di tiang suacan widi nih kalau kan Nah, Diang keto pai can widine keto ne patut sanang pundut bapo. ingin To udang mau pincar lak ati ugal-ugalan na gelingsir kene. di tiang ampun mat menen niki mau pitah ampun angin tuh kan cek pang di tiang ya kene bedak itu masih berdua kan mana itu itu karya napi wentan niki Ne, unuk iceneng bagus. Lah syarat ide keneng bapo pang sidesan bapo muputang unuk karyo pekerap kami. karya pekerap kami kan Benar. inge kalau keangkat di tiang ngaturang kan ngiringang tuh kan Walau kene setonen yang bapo meragatang tadi sing kepi kayon banglah apa neng ranenya uli je tekan penangkane. Oh cinga. Bantane cara sak cicing. wentan bioto dah Benar. Biute sing mang-mang dini dipuri. Jani gelah ide ken bapo pang bapo mi kayunin. menawi belum ngocok pacang wentan karya nenten mau bantan bilang bucunya mirip bang di tiang kan Tuh masih sideng ranenya. nge niko ngadok kalau kali ini mungah kentan Nah yang gitu, sido ban bapo mi kayunin ya tenungin. coba-coba lah kan Nah, tahu tang. mapet tuh makan di tiang pacang memantro niki Oh bapo lah. ampun anggu gula tuh Tahu tang bapo Rados benjangan lunga blok cokor dewa ngenikah yang di tiang ampunang mangku mantan mangku bisnis kan tenang inge di tiang karo memantro niki Nah, laut tang. inge hujan api angin api hujan angin hujan angin api gitu. Duago. Bapo. Ini iya Kembali. api angin hujan Oh, po. Oh. Sor buntang idam lalu sor buntang idam. ya Suborau. sampun raw niki Suborau. kan bani kan di tiang menawi kan tan Dan medaya di tiang. Ajin puniki goban baliane aeng sikat ne dok. sira mato sikat banyol budo itan ikang mato sikat Weh, po. Ya. Bapo salah dingan. Sing dia ngabo sikat, sikat, sidi mani wicaksana gitu. oh sapunika Nah, yang kene cager rasa gelas sakti sana-sana bapo. nah I guess su kan tan Oh, lagi. makanya sabun api durus Hah? durus kan tan makanya di tiang pasang rekepang malah itu pakai napi penangkanin pakai di lautnya kan